Günahlı'nın seni sevgen için. Günahlı'sın meni sevgen için. Belki Хыдай bizni yaralarsın. Şoşa otda yanılan keygen için. Belki bizni Хыдай yaralarsın. Sağış deryasında akkan için. Sağışlara tüze olmay koşak. Suyu şılgınında batkan için. Gayıklimin seni sevgen için. Taşlar için жетmegenge kişim. Yalğızına öter sağışlarga seni canım жетeklegen için. Жібер kullarını min кетем. Günahlarını alıp özüm bilen. Göz yaşlarım saf, günahsız bulur. Canlarına әллә тере, әллә үлгән. Миңа барыбер дип хатлар яздым. Аңламадым, нәрсә барыбер? Сагынуларым сиңа барыберме? Сөям диюемме тагын бер? Бүтән инде сөям димәм сиңа. Сөюләрем булгач барыбер. Үтәр вакыт. Синнән хатлар килер. Сөям дигән җаным тагын бер. Бәргәләнер йөрәк, талпыныр да сөю булмас аңа барыбер. Учларыма кысып йөрәгемне. Сөям димәм мин тагын бер. Син язарсың. Юллар үткән сайын сине генә сөям барыбер. Тик бит сөю җаным кабатланмас. Сөю була бара, бара бер. Мен матур студентесің деп тыныштықта шықтым да бастым. Мен сеңа бик матур шиғыр. Benim Алмаз турында шиғырым бар. Гаят зор. Қалай һәр бір җилгә калтырый, Алмаз һәр яктан да ялтырый. Ул җырчы да, язучы да, биючы да, баянчы да әйтелде. Биючі әйтме. Сенің yanında мен зор болып көрдім, сон дейді. Рахина, әйді, мені ұриямай жырымды. Үшінші күн жазған куплетларына шынды бір жыр туды жамағат. Жырлап қарайға. Yazın şeyin güzler, min bir yaşım var.
Yıldızlara qarab, üsteklikte qalaydansın emin. Qaşan bide bu şuşunday bile, qaşan normal turmuş bile, qaşan benim şehir bunu bile başka bile. Şu vaqtda Rafiq benim buna iş yo'li ham sizning 2 yillik anlasangiz deydi. Ana ish yo'li shunday. Asarlanib ketib, hislanib, basib turam g'alam qarshimda. Barangsiz boqcha boshimda. Sizning shunday bor. Qo'limda qalam, ko'ngilda g'alam. Mana buning bilan ko'ngilda aytilgan. Men endi hozir tege şıpkaş bunlar yapta bilmeyen şeyimiz bizim kimi bunlar şıptı mıken bar bölümünün işini bakın bakalım iş yarımken min yazmazak silin birisi bu şiir turunda 2 sefer şiir okudum bizimle tutturlar medem teneffüste yok bular çık düzelerek min okuyayım bir bizim Benim iki şuur mezek sileyekti. Taptım mezek şiir turunda. Bir irak komandirovka gide kazandan şaldığa. Buran çığa, tünlüye, tünlüye karşı. Bunu gayet şimdi tutadılar. İmsimle çıkarmıyorlar. Bu geri katıp gideyinler. Hatını bilmeyi katkanım bunu. Bu şıkırtığına şıkırer. Kırsa, yıkı bilmesine ot yanar. Nakitine bak parasa, urun ceygen, urun üstünde şart çöre. Hatın, kulunda Abdullah Tugay kitabı akırıp şiir okudular. Tenggung iki. Saniye. İşte bu. Bir dersin. Savaşı kayaramı fakirda. Sen şiir okuyorsun. Kumur bulmaganını. Simit yüzgümüründek. Kitap tutkanın yok. Mesela bu başaktan gittim hele. İlham dedi stoli. Hatım bulganda. İlham. Şkaftan çık. Mujik başında biledik etti. Hazırında veterinar bulgaç bir su ülkegene giren. Siz Riktor bulgan vaqtda jibergen mekende ilin tabarı. Siz şu kişiге qarab, siz bolacakta başınki ilik bilginde avullara gelip televizorda şu zamanda 50'ci yıllarda şundaylar lektorlar gelip anlatıp silegenler indi bir veterinar, bir profesör kelgen avuga sileyken itaşlar. Mana aydaşlar tavuklar turunda. Mana tavuklar ateş turunda sileymen. Mana normalni ateş. Bunda var bizde ateşler var. Gününe tavukni 4 tapkır taptarga teyiş, basarga teyiş. Artan bir kadın durganda, "Ey profesör, benim mujik işinde bir kavatlarınızdan tapırtıp başlarsın, he? Nişte tapır dediniz? Taptarga teyiş. 4 tapkır, işittik mi parar değil, 4 değil. Mujik durganda, hatır işinde eğitimizinde başlarsın. Bu bir güne tavukni taptarga teyiş mi? Elle bir nişte tavukni mujik. Ulan beni de diyor, ben bunu bitirmesine bilmiyor. Hani bana böyle. Kurman, şahrum için rahmet. Bunda indi, in bakılar çıkış yaşayan sahne bu. Baştan opera tiyatrolarından sonra Kamal tiyatroları. Bunda kimine çıkış yaşamadan. Bunda bir biri ütkeliyoruz. Ben şunu bugünden aytayım. Allah dilese, Xitoyda kadar sizge tağı 10 yılda tağı bir bilgiz ütkeliyorsun. Bir iştinden pramejut işini alsa, biz bütün şeyde yaşayan olabız. Men şunda bir türlü isem olsa biz kilirişin mi? Men de isem olga deyiş. Siz de isem olga deyiş. Tam siz tumarlık derecede, men silerlik derecede. Şuna bir gün. Hayır. Bazı isem olga deyiş. Bir sürü rahmet. Ülgen şey yaşayan ifade. Ülgen artık yaşayan olmayın. No, Xitoylarning shunday im asıl maqallarning birisi Urganchda yashadilar. No, yasha. 90 qadlik izdihatlik yigitlarcha mana burmish. Rahmat. Xudoy saqladi, ko'rmadim direk ilish ko'nganlarni. Qizg'anishqa ko'rga to'g'ri keladi. Direk ilish o'lganlarni. Shunga ko'ra tilagan Viktor Ulganchi yaşardı ki.
Фәнис Яруллин үзенең бер шигырендә татар әдәбияты өчен бик борчылып, аксакаллар китеп баргач, ниләр булыр билгесез дип язган. Бу минем җанга диде, мин җавап яздым. Бер дә хафаланма туган, билгесезлек монда юк, яшьләр булыр аксакаллар, язар шигырь шундый ук. Аксакаллар китеп баргач, ниләр булыр билгесез. Сез беренче түгел инде, без дә соңга түгелбез. Шулай дип әйтергә мөмкинлек бар. Шуны күрсәтер өчен мин татар әдәбиятының бүгенгесе һәм киләчәге яшь булса да танылган шагыйрьләр минем аташым Рифат Салахка һәм Галил Гилязевка сүз бирәсем килә. Аты без бик яшь танарбыз. Үзем белән сөйләшәмдер. Шапырт кына, тып-тып килешеп. Ай вакытта нидер пышылдый күк, талгын гына җылы җил исе. Үзем белән сөйләшәмдер. Ярсып, тәтеп, тырышып, тирә-якта давыл, әйтерсең лә күңелемнең һава тырышы. Үзем белән сөйләшәмдер. Шатлыгымда, кыен чагымда, бергә күтәрәбез бу тормышның карасын да һәм дә агын да. Үзем белән сөйләшәмдер. Ул тикмәгә мине мактамас, гаепләрем булса акламас да, дип шулай да салып таптамас. Минем өчен шиксез бу тормышның хатын-кызлар иң зур бизәге. Аларны мин бер көн күрми торсам, дөньядан да бик тиз бизәрмен. Алар юкта күкне болыт каплый, көн сүрелә, кояш тотыла. Берни уйлый алмый газиз башым, салкын котып җиле йортымда. Болыннарда чәчәклеләр дәшне, тулы ай да күзгә күренми. Сез барында, бары сез булганда, күзләремнең нуры сүрелми. Җамал, арабызда юкса шундый якын, тик күңелем миннән еракта. Ул күңелгә барып җитеп булмас бу дөньяны урап та, минем хисләр көлке синең өчен. Миңа килгән, сиңа килмәгән. Кемгә җиңел, кемгә авыр икән, ансын гына һич кем белмәгән. Сине сөйгән өчен авыр сүзләр ишеттем мин хәтта үзеңнән. Күңел тынычлыгың шуннан торса, югалырмын китеп күзеңнән. Йөрәк тынды, тынычланды күңел, төшләремә инде кермисең. Синең күктә ялгыз йолдыз сүнде, ә син шуны һаман күрмисең. Рифат абый белән безнең исемнәребез дә бар, шуңа күрә бик матур шигырь аңлашыйм. Безнең яңа гына яздым сәхнәсендә. Берсе Җамал, берсе Сәлах. Һәр җирдә Рифат кына. Җамал сәхнәнең түрендә, мин торам котлап кына. Берсе Җамал, берсе Сәлах, сәхнәдә ике Рифат. Шигъриятта ике кояш, дөньяны тора нурлап. Берсе Җамал, берсе Сәлах. Әйтерсең, төп-төз атлар, татар шигъри күгендә мең балкысын Рифатлар, мең балкысын. Рәхмәт егетләр.
Инде әни турында шигырь язган шагыйрь шулай уйлыптыр. Біреу югалтканны біреу таба, кайшап шатланабыз юк-барга. Кемдер ярын югалтып илаганда, икенченең бәхте шул ярда. Ярлар, жылырын дәрәҗәләр, юлда яткан бакыр акчалар, без алабыз һәм табабыз барсын. Башкалардан безгә калсалар, шуңадыр бик тиз онытабыз, югалтып без тапкан әйберне. Яңа ярлар таба гашыйклар да, еласа да төшеп каберне. Бары ана таба үз баласын, шатлык, кайгы гомере буена. Югалтса да качак күз алдыннан, югалтмый һич аны уенда. Инде һаман җырда шигырь димән, минем бик яраткан гармончым дип әйтсәм, миңа гармония ошый, сездә шатасыз дип беләм мин аны. Композитор да Рәис Бәйрәмов.
шуларда. Нигә соң үзеңне алдарга? Сөймәгән кешене көтүләр, ул рәшә. Кирәк бит аңларга. Мин сине көтмимен көндезен мин түгел бер үзем. Өшегән җанымны җылыта дусларның, якынның бер сүзе. Мин сине көтмимен кичләрен, беләмен сүнгәнем хисләрен. Син киттең, югалдың, оныттың. Сагындым һич тә мин. Нигә соң төннәрен киләсең, сорамый төшемә керәсең, елмаеп көләсең. Мин сине сөямен күрәсең. Әллә соң син мине сөясең. Саубуллаш белән китеп бардым. Хушлашырга көчем җитмәде. Әллә урыктың әйтер диеп, тукта җаным, тукта китмәде. Саубуллашып киттең. Чөнки белә идем, кит алмасын. Саубуллашып киттең. Әйтә алмадым иң кирәкле сүзне. Син беләсең, китә алмас идең, күрсәң хәтта минем күзләрне. Син күрмәдең ул күзләрдә ничек сагыш, язмыш, ялгыш буталган. Ничек ул күзләрдә ут янган да, шул күзләрдә ничек боз тамган. Киткәннәргә тукта дип әйтү кирәк микән? Әллә кирәкми? Тик шулай да бары шушы сүзләр саклап калган сөю кирәкме? Еллар үтәр, бәлки вакыт җитәр. Ачар өчен бикне, келәне, күпме гашыйк өзелеп көтә булыр. Тик бер сүзне. Җаным, килә. We're
Әлегіне қазір тамашашылайсаңыз, сіз Рифат абай журналист біздеріне Игізәр Исламов жазған Яштығым ауылым тағылары деп, яштығым тағылары десек тәрі шуша жары ішіттігіз. Рахмет жарағыз үшін, мен сізге оңышылар, ижатыңызда исәлі сауымыз. Ир егітні ғалям тарта, тек Ираққа барсам, сағындыра туған тұқырақ, сеңа байтам, аршам. Ақыл көмел, жекелер кең, тек шулай да арсам, жанға, тәнге, сихат ізләр, сеңа байтам, аршам. Туған жерімнің күшін тұям, бәлерге тарсам, шатлықта да, сағышта да, сеңа байтам, аршам, сеңа байтам. Ләки бүгін мен яташар, мен қайтқаны көтіп тұрманлар, өзлері келгендер, рахим етіңіз. Yegitlerge matur kızlarım, Umman kilimlerge tam yıldızlarım, Varsı bilen matur bizden tuğan yar, Siz mi sarılıp deli şarlarım? Varsı bilen matur bizden tuğan yar, Siz mi sarılıp deli şarlar şarlar şar? Şimdileşir ona salkın şişmeler, Şeşlerinden sıyıpa şilleri seler, Sandıvaçlar soyulu damla atkanda, Unutulmuyor ağın paya varsanda. Sandıvaçlar soyulu damla atkanda, Unutulmuyor ağın paya varsanda. Şat yaşı halkın, Tinekleri izler, hisleri yakın. Bir gili güzeyde kulakşıl yaka, Güzel şirimizge bizlik aşağı. Bir gili güzeyde kulakşıl yaka, Güzel şirimizge bizlik aşağı. Şıl yaka, güzel şiirimizge bizlik aşağı. Bir kili güzeyde kulak şıl yaka, güzel şiirimizge bizlik aşağı. Güzel şiirimizge bizlik aşağı. Hürmetli ijat seyirciler, kelgen konaklar, Arşamızның езік қашы, құп-қырлы талант иесі, ижат тәртібімен язучы мұхтәрәм Рифат Жамалетдинұлы Құрбанов. Бүгін сіздің ижат кешеңізге якташларыңыз келді. Сәхнеге Арша муниципаль районы башлығы Илшат Ғабделфатұлы Нуриевті шақырамыз. Рәхим етіңіз Илшат Ғабделфатович. Hürmetli Rifat abi, hürmetli tamaşaçılar, yaptaşlar. Rifat abi demeklerinde aşılamazsız. Buna benimde her öyle oturam, benim de babacasız tekliğimizden görünmüyor elbette. Bu elimizden, rayonumuzun şulat legendarçısı, Rifat abi şulat legendarçısı. Bunda Rakavaş'ta gittiklerine kıpkışkına avludan 3 giroy. Bir şu vaiz, hem doktor. Bir buna göre hem doktorlar bir şanı. Buna
Ничек деп айтасың? Олардың дейді ма, сулары шундайдыр. Біздің яғынан сулары шундайдыр ағын көресің. Чүмкейді, анасың шық кетесің апаз, анасың шайық. Шунdan шыққан шуқ әлі бұқма дегенде кішілер шушмаған сәкманнан, башқа жерден башқа жерде әзірек байрақ кетесіңді қырлай, байрақ кетесің кені. Әр жерде шуқ әлі мұхтарам болған кішілер яшай һәм біздің міне арша қызылларын біле дамылды халқы деген шошынды шеберлер жаратылышылар кейдемен. Міне шуның бірсі біздің бүгін баршымызда басып тұра енді Рифат абай аның білән енді әлі бір күнне сөйлесіп отырғанда да көңілге ауырақтыларды да сөйлескенде де бұл сол халетіңге яқтылық, жылылық бере тұрған кісі. Мен айтамын міне Уинстон Черчилль айтамын шундай сөздер ялғыларын орысша айтқанда приписывайте деп айтамын де еш уақытта енді революционер болмақ кішінің жүрегі жоқ деп айталар, қортайғаш консерватор айламақ кішінің ақылы жоқ деп айталар дегенім, ол мен айтайын, менің де өзімнің де шынды сөздерім бар. Еш уақытта шиғыр жазған кішінің психоанализаторға керек, һәм 40-тан соң жазған шиғыр жазған кішінің психоанализаторға керек деп айтамын. Міне біз адамдар шул халетіге бір түрде етіп ойлаймыз, һәм андан соң шул халі жеңіл кіші не деген уақытта шақырсам да районымыздың балаларына шырашырға болса да Рифат абай митингдарына яшайтын батырын түгіл, міне өзіне көре критикасы да бек кішілі. Әлі көптен дұрыстау сөйлесіп отырғанда да ол мен айтарына ректордан кеткеш Аллах Тағала мені өзімнің орнына көрсетіп алды. Мен предшник болып шығып алдым бір үшеу. Мен бір ара бит тәкәбір кішіге келген енді. Мына мұны кім өзіне өзі айта алады? Әлбетте болған кішігін айта алады. Солай ма? Һәм өзінің қызметі білән тұрмыс жолында өзіне жол салып, танк шекілі, трактор шекілі барған кішігін айта алады. Қапқадай олдан шығып, бүгінгі күнде шошындай сахнада өзіне шошындай батыр сөзді естіп тұрып, бұл біздің үшін Рифат абай сіздің үшін шошындай дәрежелі мәртебелі күн. Біздің үшін дәріп шалқылы күн деп айтасым керек менің район халқы үшін де. Чүнки еткенімше сіз қойқан сайын балалар білән шырашып, үлкендер білән шырашып, не деген кеше болса да, har vaqtada қайтып та жетесіз сіз еме шул хәлге кіріп та кетесіз. Енді сіз біздің барша яқташ яқушыларымыздан бірдегінің жетекшісі де. Һәм алардың да жетеклеп барасыз. Бүгінгі үстінде өзіңіздің орныңызына республика орнында тауып та атау етіп кішейсіз. Көлемінде тауып та. Шапырами сізге тілемейді келешекте тазалық, саулық, байлық, моллық, тыныштық, бақытке, шаттыққа түрініп. Бұл теге махаббат турында ашқызған нәзірек қазынды. Тұрмыш үптесінде күнде шайыр бар ке. Екі шайыр күмісі махаббат турында. Бәрі мектеге шайырында сүзімді емлақлағанда сіздің бір шайырыңыз ұғылымай келейді. Көбісі ұғылымай келейді. Өзімді шешкенде айтам, 2 yıllık şehirler şu kadar motor. Ama 4 yıllık, 6 yıllık'ın 4 yılına aytasım keleminim. Kimnindir iptaşı kişi. Kimnikidir et. Kimnikidir at. Kimnikidir bit. Bana Rifat abi. Şunlar kavrağında yoldaşların işi olsa, eğer de yine ağırlıklar gelip durmuş yoldaşın atlar hamitler olayken bitler bir kaşında olmasın. İsenlik, sağlık, tazalık, uzun ömürler biz seni götürmek gideriz hem bundan kulakta girek börek size gelip olmayın. Zırhlı sizge. Orşa Municipal Rayonunun sosyal-iktisadi medeni yüzüşüne kırken için hem rayon halkı aldığındağı ayrım kazanışları için Kurbanov Rifat Cemalettin Ulu'na Orşa Municipal Rayonu aldığını kazanışları için medali verile. Güçlü alkışlarınıza iletişimle hürmetli alkışlar. Medaller kutlu dedi böyle. Doğan yaktan kilgen adam, bir kaderli bular. Çünkü Doğan yaktan kilgen sizge kadar olan münasebeti, merkezcem halkından, rayonumuz halkından bulman sayetlerimizden kabul ettiniz. Hem de şu yani o da sayısı var. Rifat abi içeride sağlık,
bir kişilerine bülek. İsenlik sağlık yani. Bir soru. Nasıl yaşadık Teferdi? Sahnede Protokol degan nedir var? Min Yazışlar Birliği Reisi'nin orunbasarlarına adette orunbasarlar atlayı. Kültürü Ministerliğinden de, Okuyucalığından da, arkasından da bugün bunda kalava kelgen. Uyse orunbasarın jibermeye. Min de kişi şutuna girip boram eken degan fikir. Rahmat efendim. Sahnede Dilere Haydarjanova, birinci kor. Rifat Şamal sözleri Liliye Hamdi Vakiye. Yüreğimde yaktı bir mum, ardından da Orşa medeniyet yurtining miros biotirkimini chaqiramiz. She
Сен киткәндә шундый горур идең. Әйтерсең лә сиңа мин тездән. Шуңадырмы җаның тыймады күк, сагынасыңны мине бик тиздән. Сагынырсың әле якты көндә минем чәчәкләрнең исләрен. Кара төндә сине җылытырлар, сиңа булган кайнар хисләрем. Сагынырсың минем кочагымны, җаның эргән татлы назымны. Сагынырсың минем белән булган һәр көнеңне, көзен, языңны. Сагынырсың. Мин беләм, синең кайтасыңны киткән юлыңнан. Кире кайтып, мине эзләрсең дә. Сагынырсың җаным. Мин булмам. Мине онытырга мөмкин түгел. Дип язгансың синең хатыңда. Сине онытырга мөмкин түгел. Син уемда, кишен, таңымда. Мине онытырга мөмкин түгел. Син бик белеп, дөрес язгансың. Сине онытырга мөмкин түгел. Күңелемдә мәңге янарсың. Мине онытырга мөмкин түгел. Сөюеңне белдем, канатым. Сине онытырга мөмкин түгел. Мин бит сине үзелеп яраттым. Тик мин беләм, синнән хәбәр килер. Белмәгәнмен синең кадерне. Сине онытырга мөмкин түгел. Сиңа киләм, сиңа бәгърем.
рахмат, оңышлар тілеймін, сен сауап тілеймін, қайнағанып тілеймін. Ең есі тіректі қонғанларына тілеймін, оңышласын. Benim işitkenim var, böyle aydalardı. Rifat, şagir tübül bit oldu, veterinar bit oldu. Min şundan tanımıyla gelişe. Min veterinar bulup kişi buldum. Şiiriyetli yazarga fundament yasadım. Çünkü min yaş oğuttan belki edebiyatta kilsem, ol nağınarlı şiirlerini yazal almağım bularıyım. Şuna göre bunda meni kutlarga kelgan edi, endi düzmüşe gitmeyen bolsa, Tatarstan Ministerler Kabineti'nin baş veterinariya idaresi yetekçisi Hüsamettin Almaz Abdurrahmanovich olurga teyiş. Yok mu? Argan dedi. O endi meni tutlagan edi, şuna gitkenlerine. Endi kişi biz ahırına yakınlaşa şol yetekçi gitip bargan arıp düzmüşe bizden turmuş iptaşı deymiz biz. Turmuş iptaşı. Hali yok bamayım. Bu biktir söz bit iptaşlar. Turmuş iptaşı. Turmuş iptaşı o şunlap da bizni ömür boyu şuşa turmuşta uzatıp bara turgan kişiler. Erlerinin iptaşları hatınları, hatınlarının erleri, iptaşları, erleri. Hem bu turmuşta ne kadar gene biz şey yapmasak da Allah birbirine imkadirli kişilerdir diye oylayım ben. Benim anda turmuş iptaşım, hatınım, Danya Utra. Rahmet sana Danya, bana düzüp durgan için. Şagirler alar, hayran ağır kalık, hayran ağır kalık. Ayınları da jengil tugel. Biz jengile üç bala üstürdük Allah'a şükür. Şimdi üç bala, üçünü üstüremiz. Elemet var, tağım bulurlar deyip. Ne? Sizge bek zo'r rahmat, xizmatingiz uchun barliq sizning o'qitgan o'quvchilaringiz, tarbiyalagan veterinariya tabiblari ismidan sizga chin ko'ngildan men zo'r rahmatimni yetkazib qolaman. Bizning veterinariya tabiblari ularning ko'p qirli shaxslar, ular jizdilarda, o'yinlarda, biylarda Rifat Zamal şimdi o şiir yazar. Benim de onun şiirin, onun icadından bir tirenden bilem demeyensem dürüst olmaz. Ama bu benim ayında böyle gitken, benim bir işe kitabını okup çıktım. Bir mağnalı şiirler, indi bilem bunu ettiler. Onun türlüleri var, 2 yıllıkları, 5 yıllıkları. Benim 5 yıllık şiir görüyorum yok ya. 5 yıllıklarda, 6 yıllıkları var. Hayırların onlar için daha bir katı kurak gerek. Şu anda bir dilen mağnalı şiirler. Rifat Zamal şimdi sizge İsenlik sağlık, motor etibden şolay veterinariya ülkesinde işinizde devam edip, icatçı işmegizde soyup işinizin uzak bizge aralaşıp, motor etib birge yaşarga, işlerge, icatlılarga yazsın sizge. Hem sizin görmüş ihtiyaçınızga bizden veterinariya hizmetinden kichkinagina bo'lak.
kişilerge büyüteceğiz. Burada bir kişi veririz. Ukrayna'da orundan olmadığını da sorayım. Bana gerek yok. Dünyaya turmuş ittişim. Bu dünyadan başka yanaşada, özge dünyalarda var diler. O dünyada tutaş bakıt kına, ise tek жылы jiller. O dünyada yoktur hüsütlükte, soğuş, talaş, mekir usallık. Yalan yüreğine ut salmılar, şeşe üstüreler susalıp. Bu dünyanın zahar buranları, aşı jiller ütkeş, üzekke, ütmegeç tün tutaş karatınlar. Yaktı günlerimni tülep de, men kuzgaldım şol dünyаны izlep. Dalgan kullarıma ut alıp, elle tüşte tapkan kebek buldum. Soňum eline kaldım, tuktalıp. Nik tuktaldım, nerse tuta meni, niye kelmey mundan kitesi? Tik bir sebep, ol dünyada sen yok. Kitabın nihal itesi. Yaşlar
Kıskarttık, baribir 2 saat dolayın. Şimdi köprek şeyler okurman diyen hayran dolayı. Min giderdim bir şak. Ebu'nga bir şak. Sivem dünya uylap, yok var uylap. Yaşayım Ali, yaşayım. Başağında yaşayayım. Sivem kızlar kurup, şak kurup. Ali gacaplanan. Yazmış Gali Cenab, hamanda kıydım, kıynak hiç duymayın. Diktirmiş kahar, matur şul kadar, ondan kıynağanını, sağına sipağanını, hamanda küngülde, zirnin kız balası, or kızları yanına, kilmidir barası. Munda bütünüsünde yanmadan kavatla beten benim dostlarım oturar. Çünkü munda benim şadlığımla ortaklaşırga kelgen kişiler oturar. Çünkü siz bilesiz ol kanunna şadlığını ortaklaşsalar ol tapırlana, bayığını ortaklaşsalar ol bülüne. Bugün siz minna beyran alıp geldiniz. Çünkü bu zal duş bulsa bu beyran olmaydı. Bek zor rahmat sizga, barig'izga da. Tag'in shurashirga yaxshi. Baxtli bo'lasiz. Sog'lik, salomatlik sizga. Rahmat barig'izga. Siz yaratgan, biz yaratgan shoir Rifat Jamol.